جولي أباتو كوتو صلاة وجهداتي إمام استهي معموم استهي يوغا ولا الضالين نجي آمين جا جولين توكو خيسا يا جولي أبا خيا تولفني قد إنجينا جي جي بيجا جنان توكو أبو صلاة جبسيتي جي جي آتيس جبسيتي جي جي خول إمامني غغر غلي أنا ملي إسن هونتي جبسيتي جي جي أما نوتي أما مركانا أكاسير رجل أما نقام إسن سوسوس ببيتني دوبا واني قارين هون دردمت دوبا وري شيخنا حسين بيتنجي تكجال odoo khiyyaasi biraan galuu waaruma teeti gizee maruu jedhu silaa gizee hunda waaruma goonaa silaa waasi biraan galluu jedhu maanaan kana wanni bareedduun hundi ni dhumti jannata rabbii qofa duba obboleeyyan keenya dubbiin gabaabduudha ilmi namaa waa'ee nama juudee muka qaceello na jalaa qabaa booda irra deebiin isin gaafadha namni waa hunda dura rabbi arkachuu qaba talamaanii wal arkachuu qaba tasadeeni waa arkachuu qaba rabbi arkachuu rabbi argatu wal arkatu waa arkatu nuti lamaan kana dhiifneet waa arkatutti kunne duuba rabbis dhiifne walis dhiifne waa barbaadu kunne maallaqa jechuudha yoo wahuma takka haa ta'u uma fedhe haa ta'u sadeen kun adda hafuun ta'u duuba nama wal qabuutu waa qaba nama wal arkatee waa arkata dullattiin duuba humnuma tadhaan nuti sheekha biyyaati yoo namoota biyyaati duuba nama dhaamsa fuudhee yoo gales irraa dhagayamu duuba bifa bareedduratti isin argee bifa bareedduu san haadha abbaa keessanii geessuun hedduu bareeda isaanilleef bareeda isinilleef gaariidha duuba wanni arra bakka kana waliin qabamnee walgayiin tun asirratti deemsifamuu dandeessee warri masjida tawfiiq kuni waan takkaa seenaa ummata keenyaa keessatti hin argamin maqaa namni abbaa ofii biyyarraa aruuzan qabaa hootu jedhaniitis ni yaaman qaraatii fixeetiin eebbifamuu deema jedhanii hootu jedhaniitis ni yaaman أبا نما فراخ خرا أددات بيجر ريامان أكن وراين قرن يسي ورايامو بيخا نما مي أباس فدوس هذا أولي قلوباتو فدوس ها بيخو فدوس ها ولالو وربي نهم تاني خود تاجي نما يامو تاريخا سهنغنو تقرخيتي تاكا دوبا أرى تاكا هلاتنا نمني بني قل فيتنا ورى مسجد التوفيق خانا دوبا خالص دوبا نجرا دوبا waraabeysi akki jeejaan harree bade jechuu waan gaariin dhagaye waraana gakkennaa jechuu tana hamtuun dhagaye jejaan duuba harree bade jennaan eega baddenin nyaadha jeenni jedhe ni barbaannaa waraana gakkennaa jennaan waraana gakkennaatu dubbii hamtuudha jejaan duuba amma moggaa takkaan waan tawfiiq kana masgida haa ta'u feenus markazas haa jennu waan nama gammachiisu moggaa takkaan ammoo waan nama aqlii qabu yaachisuu qabuutu jira wanni kun hangam takka umrii dheeratee abbootii amma jirtanarraa ilmoo dabra jechuun waan nam tokko tokko namaa itti yaaduu qabu duuba wanni kun jiraannan nuti har'a asii wal gahuu dandeenye duuba namni bakka hin qabne akka hin qabu duuba namni bakka hin qabne akka hin qabu bakki sun jiraachutu akka kana nu godhe duuba izan bakkituni ruuxii teenya fi mana keenyarra yaachiftuudha jechuu nama agarsa duuba ijoolleen amma reefas teessee qaraastuun ijoolleen 200 ol ta mana sanii quraana qaraatu san keessaa warri hifziif asit dhiyaate san keessaa warri waa'ee amantiirra irra ugaafii fi deebisaan irra dhiyaattee badhaasa fuudhe izan manni kun kanaa ol akkam haa dalagu jettan akkam haa godhu جولي أرى قرآن أسير التيسي قرأت خنا برو إمام مسجد سنيتا
borus abbaan kun du'uutuma mala ajallitti dhufeeti ilmootanaatu bakka abbaa sanii bu'a duuba izan abbaan qabrii keessallee yoo du'e karaa bareedan qabrii keessa ciisa jechuu duuba kanaafuu bakki tuni akkanumanni qabna jedhanii ijaallalanii itti gammaduu osoo hin ta'in waan irreefu anjuu kaan warraa feeti wal arkachuu waarkachuu waan jaan tokkummaa uumanii waan kanarratti waan bakka kana diigu yoo bakka kana rakkoo fidu hundasi tokko tokko nama koree qofaami yoo boordii mana sanii godhamte qofaami tokko tokkoon ummata islaamaa kun bakkitun ija ta'uu beekuu barbaachisa duuba ani akkana fakkaatutti sanutiin kun dhiiroo ummatuma tokko ka islaamaa ka duniyaa fi akhiratti amanuumi kana way shakkii qabna izan khoota duniyaa dalagu jirra rakkoon takkallee nun jirtu namni makiinas jirjiiraa jira manas jirjiiraa jira khirarraa ka ufi bahaa jira jiruun waa takka waan gamanaati wal qaraasisutti hin haajamtu duniyaa fi akhiraa wajjitti amanne kana akhiraa khirarraa namni baana nama juu takkaan garre makiinaa bareedduu akhiraa yaabbachuun qaba hajuus waa xiqquma jira rakkoo qabrii sanii fi rakkoo qiyaamaa sanirraa akkamittiin baha jechuu namni yaadu waa xiqquma jira wanni sun akkitti yaadamtu immoo khayrii amma isin irra dalaydan kana walgahii tana mana kana tawfiiq masjida kana tartiiba gootanii isarraa namni kun asii walgahuu danda'e adeemsi ilmaan kun achirraa oomishamuu danda'uun kana khayriin bakki horii itti bahuu qabu asii duuba nuti akka haadha abbatti akka nama biyyaa tokkotti akka nama biyyarraa dhufee tokkotti wanni isinirraa gammannu waa baatii lamaa sadii eeydanii guyyaa akka iidaa eeydanii qoonqoo nutti erguudhaami kolkolow nuti qoonqoo namaatiin hin guddanne ijaaba ummanni keenya dhoortoo boontuu bar ummata dhoortoo boontuu qabna bar nama sadakaa kadhatu haboonu sanii ban nuti haqa yoo ta'e khayrii arra isin dalaydan tanaatu nama keenya gammachiisa duuba khayrii tanarratti dhaga'uudha gammada irra guddaan abbaa guddaa fi ayyoo guddoon biyya jirtu ijoollee dardaraa qofata tilifoona isinii dawwalaa ooltu malee abbaa guddaan tilifoona beekaa isa beeka ni dawwalanii takkaan dhageenye dardaruma keessanii qub tokko isin dhaabe nuti nama diin